Di mi je LSD? Tam! Fak, buma na internetu, čovječe. Onda sam na YouTube stavil, a? YouTube? On ti svira u Kino klub. Kino klub. Rečem. Tomas. To ti on je. Kako? Nekakve klub prazan i rulja stoji. Šta ima Orahovica? Jeste dobro, vidimo se 31.7. u Orahovici, RKS Kolektiv, klub, Pečari, TBC, Dem Crew, Kanđe, Gole žene, Frenki, Šok orkestra i Marcello i ne znam. Šok orkestra. Šok orkestra, a imaju isti pet, jebote čovječe. Frenki i montirani proces. Montirani proces, programatički